pasi ndende cyane yaritewe na Emery baherekanya neza. Uyu ni Nzigamasabo Steven igitego cya Bugesera hano. Ntabwo abyumva atari ko ndagitsinze cyane. Bari bakoze akazi gakomeye cyane bagenda bahererekanya. Finalma woni Faruku Santongo Faruku kwanza la Bugesera wanaonyesha jinsi bao lilivyoweza kupachikwa langoni. Huyo ni Jihadi. Sinzi igitego cyiza cyane abasore ba Bugesera. Ubona ko umusore Jihad ateye umupira, Faruku arakomeza aherekeza action mu gihe abinyuma b'ikipe ya Polisi bo bari bahagaze. Ni uburangare rwose bw'abadefenseri b'ikipe ya Polisi. Huyo ni mlinda mlango Isabimana Jean Dodier akidundika. Hii anikumbusha mlinda mlango wa timu ya taifa ya DRC na Mazembe. Kuri decoder Azam TV wasanga mashine arenga 140. Igurire decoder Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.